Mala ju ko telar mala oida tet ko shaban gaya ko lesson uh lesson 11 yenta kontena mara ke Thursday uh ko bala to like ko ju kon yo ninde jwo ju kon nongo ban mat gen changwe liak kan goy bo ko kan kon ora iro ne kon mana pala ko jo ban yesh ko so la ta like ke goydo wadin ko shine gang kai ne yok kon ti jwo ko shine no ko jan same ko din ko never iro ne kon wadin tiene ko yedu wadin be kam ne link be kam ngara marwaj no te balata wadin be ka de bako ji be ngata jo jiadu manger wadin bro ni kin ga gat ko be mo ke ngin wane bako ji ko titi ci kriet ka kriet ko ka be ne mo ke right ka ke message ndong ci tare wanti to wadin be jaga joja tieji ko bulang ko ko do ban tieji ti dia shuru ka di yangwaro amen gwa ju kwat che lo de ter ki jen sa me ban ore wa ni kon ta kon ka lesson 11 wala lesson 11 ta go setback chere ke rik labo re chianga go mi chite re ngada len te la to wok ti bijele ja chere bile nyur bile gwich alo chere me bo jok ma ki bu ngato be nier chere ke nier ngada text dan bana je ke ji Roman 5 you talk 3 work 5 back when to believe je God and not only that but we also glory in tribulations knowing that tribulation produce perseverance and perseverance character and character hope. Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So in text take Romans 5, we talk 3, walk 5. Taban lo doni raje ke shang tin bai ti la kona jaga ja do kon ka jokro ngada. In text mo bo la dani je wona ne kan ti dialta la to walk. Jene la ken patient, la ken character, la ken hope, la ken produce. Shere ke lebida. Ko titi la to okra itaka dan akane chaka on mi chika to ok la ken jaga ja biletik bi question bi kaletik tana la ngadien bala luare ke la niere but kot ya la ron ne bu konto ke hopeless and han ka Thursday je gore see Jesus o bane Jesus bane nen Jesus ya la biya kan yin dia tin tu chu ga haj tin chu ka lat ka che ga don e jere biya nyin kun dial biya ko no biya ka lat chung ni kan kana ko de tiak biya ka lat chung ni ka mi ki konte krik akona sharu do koren ke Jesus iro Jesus no ngod wi mon wana me ana wo ke je ba go be ji jona ba kan ma jiring ni bo bare ken ba ko lor intama don la kona sharu Jesus nana kon mi jiring mi jiring ban ka ta se wan me shi right ke lak jere go dream ki jere imagination inu sharu te ring to wan jere ku sharu wona ne Chuku Jesus. So dream me cha chere ga shat ramme tegere so wang re yoku motet ke daro jeni me wang de yoku motet ke daro jeni che Jesus miti wi mo na me jeni de wakaje de yor chung ke de la wa ni ke jani gwa ma che chere me te gramme chi chol tiran che chol che jebere che jo mitege ti important ke ji kanaka
jeni chwe nyen ke chwe ka made chu ko wo chu ko wo jeni chu wo jeni chere mu ku ko kot jeni kot ka nyal tere ke silim kot ken to ka silim kot ken chere ke silim mi shiro chung kilo mi chung ro da la kod buma kot ken jeni che jogo jin gwi ni you fix your eyes on Jesus che jo wangu akata nyal ke Jesus jeni mu pinyo lej bu du be wil ka be pan jeni chu ko kot jeni ka nat jeni chi pin ko kan wan kan ka fix with Jesus jeni chu ko kot mane man chi ko chu a jeni man chi ko chu jeni che jo okay che jo ko ko la pin gwa me bay ni ka pin jeni birke chere mi nanga ja duwal to dien jeni duwal mo chere mi nyande Jesus tina a jeni me je Jesus che nen jeni Jesus wanka gwi Jesus ni je jeni guja nga chi nga je du shanka dial kan ha ke dial tak tiya tin kaba jeni guja che fiel ke je chere mi chi glory kana beauty chi ka pass ke jeni chere ka mu go along mi chi baniam de and then jeni chere mi che chub gwa kana ka gwa mala chere mi che chub tin jeni chere mi ka gwa ye chere mi yoro yor pin ri chen mi ke jeni ka gwa tot jeni chi strain chi lunjo jeni chi strain chi lunjo a jeni laga mo jeni che mo ke hope ko te kon ke ko te ko hope cheng dial tin ja kon go wi mo na me to kon go jwe chu kon shang kon jek to ko re ring ni to ko re woni Jesus kan kon ma pe jeni me ne ma ko dalara me chenene jeni che jo do not be afraid jeni chu dwal don't fear Jesus kon jore Bible jeni chwa dwal ke woni chwa dwal ke rik chwa dwal ke tupo ke ye ko ta ke ye ke Jesus take on care chenchi kon nen physical take on care ka cholo kon o biake rikun kana aikon kama kanga ka jeni chwa dwal ke woni ti dial ti jakon wi mo te jeni ke ti mo comparing ke tingo to bana jak romial wana me ka te text ndaro to kam kon text ko Romans 8:18 jagor jeno for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kenya gor Romans 8:28 again, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the call according to his purpose. Again, they are Lord Corodian. Can I do no cop? Need to let to question you cop. Romans 8:18. Again, Jenny consider can suffering it in. Jenny chaga da mashad. Katungo to chukotke. Tin chukotke lat con. So quote con ju chwa idwal. Siti dial chegrel ko kwidan. Ban ting wan bana kenen hot wan bana kenen. Bada jeni chwa idwal.
Genti dial de jegin ko monti jeni chaga da compare kamongo ashari ala ke kwida yen jingada so ba yeti ko roino kot mana kwen mana kat lo ni kon ko bana liep patiently chama jo kon promise man to ko hope our hope never died our hope liebida jeni cheliu bana nga jo ko dan ko gwal jela ro ban ge ko lo ka jaba ben sen to ko ring ni to ko ro chini to ko ro jwani a janga liab poindan ki liara mo no kon mi tie ko kon no ro bo ban bo mai ngadan bidit ko ko kon gar wa interni mana je ka pal ko re jago na re ta lo ko din ko yun ko mugwa yun ko mrero yun ko no gad ke kwa din ti ji gar wa tinti ji kamni o shi la ne o rik dial to wi mondi shi kan da mu shat ko goy tin ji ala ke kwida shan ko ro ko gwadin jang ne ja ne wida wanko ne ke fix nyal ne ke fix to Jesus an hotel mu dwal ka ne ya mi la ro choy dwal bne jal an to wanko te ke jike rek dial bne ko danke bne ke jal che mi dwal ke yela ta loy ke ro antitini kene te bi ke dinto bi mi chiro lot bi wotin mu ngwa bi pot jidi nentili ti jidi dial ko shoto ko gat ke yongo araro amen